हावराघाटनि सानजा दिगारुआव मोब्लिब बोगथाबजानानै मानै मैदेरा थैयो। कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट पुलिस थाना सिंनि सानजा दिगारु आरो दिग्लियाथि गामि गेजेरनि फोथारनि माइखौ जानो फैनाय मानै मैदेरा मोब्लिब ताराव नांनानै थैयो। ओनसोलनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला दिगारु आरो दिग्लियाथि गामियाव खाथिनि हाजोनिफ्राय मैदेरनि फालोआ फैनानै उदखार खालामफैबाय थायो। आगोलावबो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोआ रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन। मैदेरनि उदखारनिफ्राय आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय ओनसोलनि रायजोफोरा मोब्लिबनि तार सोंनानै थानो गोनां जाबोदों। बेबायदि समावनो दिनै सोरांसि समाव आदार नागिरनानै हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय मानै मैदेरा रायजोफोरा सोंनानै दोननाय मोब्लिबनि ताराव नांनानै थैयो होनना ओनसोलनि सुबुङा बुङो। गाँৱৰ সংযোগী পথৰ কাষতে দুটা বন্যহস্তী আজি মৃত্যু হ'ল। আমি বহু বছৰ আগৰ পৰাই এই বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, কিন্তু তেনেকৈ বিভাগীয় বন বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষসকলে আমাক কোনো ধৰণৰ সহায় কৰা নাই। আজি কেইমাহমান আগতে এগৰাকী মহিলাকো ইয়াতে হাতীয়ে মাৰিছিলে, গচকি মাৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও আমি তেওঁলোকৰ বন বিভাগক সমগত কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক। আমিতো এইখিনি খুব পিছপৰা অঞ্চলৰ মানুহ, ওচৰতে পাহাৰ আছে, খুব সোনকালে হাতী আহি যায় আমাৰ ওচৰলৈ আৰু আমাৰ খেতিপথাৰ নষ্ট কৰে। সেয়েহে আমি বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক অৱগত কৰাইছিলোঁ যে আপোনালোকে কিবা এটা আমাক ব্যৱস্থা কৰক বন বিভাগক, কিন্তু কিছু বন বিভাগে অৱহেলা কৰাত আমি কিছুমান দায়িত্ব ল'ব লগা হ'ল। আমি ইলেক্ট্ৰিক কিবাবোৰ কি বুলি কয় এইটো জাটকা কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হ'ল। আজি বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ কাৰেণ্টত শ্বৰ্ট লাগি দুটা বন্যহস্তী মৃত্যু হ'ল আৰু বৰ এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু বেটেৰী কাৰেণ্ট নে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট লগাইছে? আচলতে এইটো কোনোবা কৰিছে নেকি সেইটো নাজানো, কিন্তু তেনেকৈ তাতে এইটো ৰাইজে কৰা নাই, কোনোবা ব্যক্তিগত হিচাপে কোনোবা কৰিছে নেকি সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু বিদ্যুৎ শ্বৰ্ট হৈ মৰিছে আমি ৰাতিপুৱাহে গম পাওঁ। কিন্তু এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা, দুখ লাগিছে আৰু স্থায়ী বাসিন্দা হিচাপে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু সমূহ ৰাইজৰ ওচৰত তেনেকৈ সমবেত হৈ বন্যহস্তী দুটাৰ তেওঁলোকৰ চিৰশান্তিৰ বাবে আমি সকলোৱে মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ আগতেও কিবা ঘটনা হৈছিল? হয় হয়, আজি তেনেকৈ আগতে আমাৰ ইয়াত বন্যহস্তী বা তেনেকৈ বন্যজন্তুৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই, কিন্তু বন্যহস্তী আমাৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত তাণ্ডৱ চলাইছে। আজি কেইমাহমান আগতে এগৰাকী মহিলাক মাৰি পেলালে। খুব তেনেকৈ আৰু দুখীয়া ঘৰৰ পৰিয়াল আছিলে, তেওঁ তেনেকৈ চৰকাৰী সাহাৰ্য পাইছে নাপাইছে নাজানো, এতিয়ালৈকে হয়তো পিছ পৰি আছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। যোৱা 5 মাহমান মহিলাই আমাৰ এইখন গাঁৱৰ পূবদিখাৰ গাঁৱৰে বন্যহস্তীয়ে মাৰিছিলে। আৰু অনাগত দিনবোৰত আশা কৰোঁ যাতে চৰকাৰে বন বিভাগে যাতে ইয়াৰ প্ৰতি দায়িত্ব লয়। আৰু আমি স্থায়ী বাসিন্দা হিচাপে খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আজি বন্যহস্তী দুটা এনেকৈ এটা ঘটনা হ'ল, তেওঁলোকে যদি অলপ চকু কাণ দিলে হয় বা বন্যহস্তী আজি বহুত বছৰ আগৰ পৰাই বন্যহস্তী আমাৰ ইয়াত তাণ্ডৱ চলায়। আমি তেনেকৈ চৰকাৰক জনাইছোঁ বাৰু, আমাৰ ইয়াতে এইটো অঞ্চলত তেনেকৈ এটা ঘটনা হৈ থাকে বুলি সুফল পোৱা নাই হয়। তে চৰকাৰক হয় হয় ডেইলি এতিয়া ডেইলি আহে, বাৰিষা বুলি তেনেকৈ নহয়। হাতী কেতিয়াবা জাকৰীয়া হাতী আহে, কেতিয়াবা দুটা এটা তেনেকৈ, কেতিয়াবা অকলশৰীয়াও আহে, কেতিয়াবা 10টা 20টা তেনেকৈ জাকৰি আহে। আমি আপোনালোকৰ হয় ধান খাবলৈ আহে। বন্যহস্তী যিহেতু আহিবই ধান খাবলৈ, ওচৰতে পাহাৰখন আছে, দেখিছে আপোনালোকে পাহাৰখন, তেনেকৈ ওলাই আহে খুব সোনকালে। কেতিয়াবা দিনৰ ভাগতো তাণ্ডৱ চলায়, কেতিয়াবা ৰাতিও আহে, কেতিয়াবা বুলি প্ৰায় আহে, ৰাতি আহে আৰু কেতিয়াবা দিনতো আহে। ঠিক তেনেকৈ ধৰণৰ আপোনালোকৰ এই সামাজিক माध्यমৰ জৰিয়তে চৰকাৰক জনাওঁ যে আপোনালোকে এটা উচিত পদক্ষেপ ল'ব লাগে। ধন্যবাদ। गुबुन फारसेथिं हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिनियाव खौरांगिरिया बे ओनसोलनि रायजोफोरा गोबाव समनिफ्राय मैदेरनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायनि सोमोन्दै सोंनायाव ओरैबायदि बुङो। That 2 elephants has been died in Dokmaka range due to electric fencing. So I have come from Diffu directly to see what has happened. After coming here, I have found that one male and one female elephant has been died due to electric fencing. This raising of electric fencing is totally illegal. आज ही हाथी मरी से काली मानव मरी पारे है ना, इट इज टोटली इलीगल. For this we have already filed FIR to the police. He will take action regarding this. Now যেটো হইছে এতিয়া পোস্টমর্টম হবো, পোস্টমর্টম এক্সাক্ট রিজন ওর ওলাই যাব, এক্সাক্ট কি কারণে এটো হইছে, তার পিছত এটো গাঁডা খাদে তো দফন কৰিব লাগিব है ना। तो ये तो बहुत ब्याह कथा है। तो यहाँ के किसान जो है अपने खेत के संरक्षण के लिए कई दिनों से ये लोग हाथी बहुत ही नष्ट कर रहे हैं। कई दिनों से कई उपकार कर रहे हैं लोग, लेकिन उनका कोई सफल नहीं, उन लोग को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है फॉरेस्ट की तरफ से। आप लोग कोई यहाँ का जितना भी हाथी जितने भी आखिर हैं, लेकिन किसी तरह का एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आखिर में वो लोग
इस तरह का अगर करते हैं तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे? एक्चुअल में जो है पास में आपका डोगो का रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। हाथी का जो है हैबिट है, ये जो धान लगाता है इसको धान को अट्रैक्ट होकर वो आता है, ठीक है। आता है उसको आप उसका जो भी हैबिट है उसका आप हाथी का हैबिट चेंज नहीं कर सकते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको जंगल के अंदर बांध के नहीं रख सकता है ना, तो उसका जो नेचर, दूसरा उसका माइग्रेशन होता है, इधर से उधर जाता है, उसका कॉरिडोर होता है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है कि हाथी मानू के रास्ते में आ रहा है, ये हाथी तो बहुत पहले से यहाँ आ रहा होगा, हाथी के रास्ते में आदमी आया हुआ है। ये प्रॉब्लम हाथी की वजह से नहीं हो रहा है, ये आदमी की वजह से हो रहा है। आपको क्या लगता है ये फेंस या इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि सोलर फेंसिंग जो होता है वो तो जनरली यूज करते हैं, है ना, उससे माइल्ड शॉक लगता है, उससे आदमी भी नहीं मरता है, ये तो हाथी मर गया है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग इसका भी पुलिस में FIR किया गया है और उससे निकल के आएगा कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।